союз композиторов в музыкальной жизни Азербайджана сыграл большую роль, и в бывшем Советском Союзе это был один из самых таких уважаемых союзов. И не случайно, что его возглавляли такие люди, как Каракараев, Фетлят Амиров. И сегодня мы, конечно, не можем не сказать о очень важном для нас музыкальном деятеле, как Асан Рифатов. ...1926-cı ildə Asan Rifatovu Bəkir Çobanzadə Bakıya gətirəndə artıq Asan Rifatov Bakıda, Kırımda bir bəstəkar kimi tanınmışdı. Musiqi texnikumunda dərs deyirdi, Çorabatır operasını yazmışdı. Buna baxmayaraq onun ali təhsili, konservatoriya təhsili yox idi. Gəldi Bakıda 26-cı ildən 28-ci ilə kimi konservatoriyada oxudu. O illərdə konservatoriyada 4 illik təhsil idi. Ancaq Asan o qədər savadlı, istedadlı bir gənc idi ki, o 2 ilə 4 illik təhsili başa vurdu. Bu, burada ictimai-siyasi həyatda olduğu kimi musiqi həyatında da fəal idi. Şərq konsertlərində bunun əsərləri səslənirdi. Opera, balet teatrının sıx əlaqəsi var idi. Çünki Bəkir Çobanzadənin xanımı Ruqiyə xanım o həmin orada işləyirdi. 1934-cü ildə Bakıda Fars şairi Firdovsinin 1000 illiyi keçirilirdi. 1000 illiyi ilə müsabiqə elan edilmişdi. Həmin dövrdə Asan Rifatov da bir opera yazdı. Bu opera adlanırdı Kavə, yəni Firdovsinin Şahnamə əsəri əsasında. Асан Рифатов, к сожалению, не очень долго занимал эту должность, потому что, видимо, уже и в Крыму начинался этот процесс, и такие, значит, ценные кадры, как Асан Рифатов, получивший уже профессиональное композиторское образование, он был нужен. И я понимаю, что его вызвали как-то на родину. Символизм даже такой есть, что именно, значит, крымский татарин по своему происхождению был, так сказать, одним из организаторов нашего союза композиторов. Огромное спасибо всему крымскому народу и светлая память Асану Рифатову за его дела.